nakwakira aha program y'obuhingi n'oburisa eshahana zezi nkaburije no manya tuba twine abahingi na nabarisa bo mutano erizoba nyine nangumya zirba kandi turi mu cyaro cya Rwabagenda omuri Karera omuri Shema district ogu no murisa w'empunu akatandika kuri sempunu omwaka gw'2027 na mushanju no kusya hati akirionari sempunu abantu bakamweta Rwempunu mbwene empuna zitwiremu ati yayihangura n'izina Rwempunu mbwene program eji twakwega uko muntu yakubasa kuri sempunu aza atakurisiza umbije by'ebeyi ningo myanya y'amana munonga kurisiza ahantu hake kandi habonire ukatunga amagoba nko kuzirba arabe natushobora umuherezo wawe ndi Ivan Psim gumananye program no buhinje no burisi sebora kwakira program y'ubuhinje ninye nakira kandi nanye nabakira ba TV West kwija ukureba ngo atiristi mwatayiraho ahafamu yitu kandi ko twose tukubareba ko kumutwaza abandi bwenu erizoba no kushemerwa kwango munonga okureba ngo mwija katimu kwija kutayira nitumukijika oyibiturukora mukareba eiza tukora kubi naru tukora kubje bwenu twemanya koka ko kwija waza oreba ikiturukora bwenu nabanyeta nangu nyazero ndiyo muhingisa by professional kandi same time ndi district councilor ahabwa Kashoze division erizoba ko kumwija kuntayira digire hari kuza kutandika okurisa oku hati ndiyo myaka 11 ndo kuriseze mpuru nashoma ibyo kuhinga kandi na nibyo kurisa bwanyuma yaho narugaho nayongeraho kacha level yanjye nahika arengo rwa diploma eyobuhingi ndo kushoma umukoreje ibakweta ukarasaga ukaricho college na nekigenderwa cyo kugira ngo ntungure ibyo buhingi nangwa kose zindi zikabazuru nkaba ninzireba konka kunagire kureba munonga nareba omuzire yabe nayiha sente no muryebe bintu ebirikuruga ahakayitu omuryecho kandi ndeba inente zitari nyingi ente kitano konka zikubasa kwirgaho fees erikushomesita mweno nanye kunargireho nateka cyo kushomejo kose nagishoma bwanyuma yo kweza kose ejo narugayo naronde cyo gukora cyabura nazo mu Kampala nkamaramu amezi mwenda ndukupanga senzu ndukushaba umuzire sente kandi sente ziyabe nampa akaba naguza aha bintu bye eyizembuzi na renti omwathereze sente zo kupangisa nasitama bwanyuma yecho nareba aha bwenki nimpangi senzu Kampala kandi omukita keri Rio nangwa riche ritakumara konkangira nti omwaguguza Kampala kapangi senzu kandi kakore bindi kandi geyo ntahe niho nateka tekire kitekateko cyo kutaha kaza kuri simple omwaka nkatandika 12 mushanju ndukutandika okuri simple konkanta katandikiraho nkabanza okutayayira abarisa bazo eyina atandikira okureba abarisa bempunu naryaba abantu omuntu wo mu cyaro ekitu cyenyine waba bayine mpuni yeji emwe irgiye kitanga arikugihereza emikamba ye yanayunuka kija komero mbagwe emikamba akagureta akaguteka aha mpunu empune kagumiza hekakura ekeza kura okiboryaho oyecure empune zire byani 13 12 nareba omuntu nangogo mukikuru akarho bambakije yatwarwa mugenzi Dorosi ari sempuneje emwe okiboryaho orebe empune ino bwana munana burya kwiriko mumbu bwenu okiboryaho hija baguze buri cyana ajba nakiguze mitwareje akanakiguze mitwarebi bagakaba mwihe cyana kimwe ekempai hati ndeba aha bwenki nyotinyi ngumizamo ngenda
ngumiza muni ntambura ntakatandikire ntambura kugira ngo nkanshomire mu mashomerago ishomero twabe tushomire mu Rwentanga kutwakire tukatwineho umushomesa witu kandi mwetare Leocadia akari umushomesa w'ibyenyamisho yaza mu stock farm eje yambarara yatugurira empunibira ateze neza kizamucyanyu ekimurakore empunibira zitwakwasiro mu myaka 2 tukazirisa tukakwatenshisha nenkazi twazirisa yatukorra buri shomo ryona iryabera kwatirina hampona waryega twahereze kuryega empunu yatandikire ekazara empunu 8 ndiho nindebo twagizaza empune kibanezara hariyo ihayakana ukateka kibanezara mwe no mukuzara kwayo eshohoze cyana kimwe kiza kino orrera ate kibane kisyaho mukiyo mukitaha mukisharira nanakadirita nko kuba kumbasharira umwana baza kataho akana kimuka katamburaho kabiko kakatembamo mbwenu kunde nkasitama hwizoba ryona turukurebe mpunero kutanduka kuzara ekazare byana 8 ndiho ninjiranta nindeba kunaterze mu emitware 2 nabe ninyushike yo mukaderiye yabe natamu kurgobwe mindset yanjye yanyoreka ngo umunyamisha zone zinshemeye kuba nintunga shemeye kuba nintunga empuno aho ni hekiteka teko naho umurundo gundi natambura ahaguruka cyo college na yerkera nareba famo okaro structure nareba ibintu byankizama najyante kitimbu kibasa reka ntahe nagaruka omugisho murungi kunabire nkiryaho nagenda nihembibo yanje yempunege breed ombantu baburije bwanyuma yo kugihamu nayihaye byana 2 nabirisa bwanyuma yo kweza kubirisa ibyana nafayo ndaguzere byacacu nanye nakoresa amagezi gabantu abanda gubakoresa ago gukuteme mikamba ago kurete bitekere empunu te kunywa mizi empunu yabampa abana banje 8 nabareba nakurataho yezare rya 2 mwenda iryakura soro kunagifidingire 14 ntanagwa nareba abandi bakombeke bisho hati nagumana intambura nareba abandi binebisho byahiguru nareba abandi binebisho ebyahansi ebitakwetaga umuntu atisi akwasire biti bya muhogo yayombekere kiju empunu yasakazaho obunyansi abamwe nareba kwasizo butimba bwensiri batiremo bugiraki obundi nakwatwe kiteka teko natandikiraho natandiko kuri simple empune ziriye na ezabeze roko zinayiremo naziguza ehi nazhereze kuziguza nagenda natambura naronde empunu ndikumangu ezempune zinarebera mu stock farm barara tukundagiretaha abantu bona mbagwerwa kagwe namana gundatebo koka kunakire kuriya nashanga binebiju ebyo kusimintinga nashanga binebiju ebyempune kuzahika byama ebyabirho obwato bwamizi echo narengwe sente tinzagiranta zinkuzazibasa nija nayombeka akaju kanje nayihempunu kuriya mbarara mu stock farm burcyana kiyayo uziye sente zinihiro mbyana biriya kiyame mitwaro 16 nagaruka omuryecho nkaba ni ari yankani impinge inyanya zanje nkani kira kuzinga ndukuzitembesa zabi obusento bunabenyamu konke kigenderwa cyanje cyona kikaba kiba kirye cyo kuziteka nkahi omumpunu obusento bunihire nkiyame mitwaro 2 nagumu munyanya zanahingire nazigitari 16 natandikiraho nagure impunu omugure mpunu nareba nkanindisiza ahaha rwabagenda ko kuwanoreba koka rwabagenda nashanga arhebe intaza kubasha nafuna umugisha nafuna group yabatahi banje abasigaza nabajoyininga na muzeyi akainde hakataka kace omtown kabwohe namushaba namujyanti toreka nkarisi zahe mpunu obundi nkaba nifuna emere eyintafuteka mesente muzeyi cyo mugisha murungi yankiriza nagenda nafuna eze sente nagure byana byempunu byanje nabireta nayombeka structure inayombekere nkombeke bishenge mukaga ebyo mukaga naye tuga mawe wanje ninjira no kugira ngo umwareba nkamuyahe emitwaro 14 namuguza emitwaro 14 yampire kombeke sahebje ebyo
tunata musiminti nabijabazabika konke empunu zanjye naringuzaza ahantu hayonjo kunahereze kureba ubuyonjo bwataha hariyo empunu nazitamu natandika omutawuni natandika okukoresa system egi nkankwata ekibaketi na n'ekidomora nza buri kikare cyo mutawuni egi yite yakabuwe ngenda nintame ekidomora omu kikari zanzibasha 11 no kuzayo kurekitinga ebe bintu manyobwe nahereze kurgaha college ntine mugiraki ntine mu mpungire Kampala okusiba nstamire busha mpungire Kampala renti abo kuba nkanishome abo burenzi zanazo muri Kasangati bwanyuma yaho izo muntu yampereza umurimo gwo gukora mu nkoko pereze kurga kuri kunabe nastamampu nuzanje natandika gukora umuntu yampa umurimo gwo gukora mu nkoko inkoko nkaninzimanyeho kake ngo muntu wabarabira mu Agriculture Institute ninzimanyaho nzayo yantwara Kampala kuzagaruka inkoko nkorayo umwaka gumwe n'ecweka umushija yansigaho yaza China inkoko ze nazimanejinga nkazikora kuyarye China akansibuza miliyoni 1 n'ecweka yabire nampo musaragwe mitwari 12 n'ebiri hati miliyoni 1 n'ecweka umwaka gona wakwata ziri 12 times amezi 12 agana mukorire tano ziriya nuzo nabe ninkoresaho ebindi hati nka omukuza kweshanga nyine miliyoni 2 n'ekigiraki n'ecweka nakwata empu neza hati nargampu nuziriya abo kuba nkana atangiye kureba miliyoni 2 ezo nkagenda ombura mu famu gayaza nkana herze kutuwaringa ogwe mukamanja katho mugisha ogwo kuzomwereko jinja eyinarebire empunu eyabire nebyamaka ukashanga erukwezayo eyine futi nkamukaga ebyamere kunagire gamba nabo no kwetegereza kwa banja ngo barugombura mu famu gayaza nho kuyaherze kunshashura nkatemba nazaga yaza nagura empunu ina empunu ine se naguzire nkaziteka ombasi bakabanza bambinga kunahereze kubahereze kumbinga nagaruka naronda double cabin ndizo munwanu wito wabe nakora nitwara kutura kunu ya Bushenyi ntunontwara tora nintwara atinza after head week ntikana naguzire empunu nija nastamu mbasi buri mpune iba einastamere nayo mbasi umushaka jata nakuriskinga nkutware eyibashokere kuriya buri stage iba embahika onkanyemera kureba empunu yanje hurire empunu emwe kuza kugiya Kampala kugisyaha bakagicaginga emitwari 10 aho kuba eke empunu tikakore kizerwa empunu ninjatino ragitwire mbasi konkanyeka nkazireta kunazi kizaha natandika izo zabezura umuziye zinabensigira kuza kwikaho inshange zimwe zikafa ezindi enjara nenda kuzita abo kuba management eketagizireta eketaro kurugobwe natandika gukora ahampunu ubwa hatu breed yinyine nikagiha umurga yaza ombura mu farm eje yiwanoreba tindihireyo umpunemwe nkiye empunina ezinihireyo nkani ngendera ombeka kabanza kwihechike kibaye mbeta kamburafu nihayo eba kweta raji white nagarka nihayo empunu eba kweta randress na nekigenderwa cyo kugira ngo umpikirize ebikabye empunu ebyori y'umushomesa yaba natushomesa kugira ngo unzura kakura abo kuba tukantwakirebe of course hati kamburafu ukaba no kimangu neza ari byana biribiki ni kusimo cyarnanye aha program yitu y'obuhinji no burisa nyine nangumya zirba turyo muri Shema district kandi turiyo tureba aha kuri Sempono nanye ndatumoreho konkani nkuzusya ngo tuineyo aba able financial services wabano ndobohereza bwa sente nonda kubika nonda kweguza hicera aba able financial services itagiri yabwe rukuru rishangwa ubwizo bwera kandi bine n'amataja gandi gakikaye 12 omucyanga cyito cye cha ankore wabano ndobohereza bwa sente hicera aba able financial services katumureho tugaruka turukwe yongeza zirbo
kuraka kugira ki okura kandi gomoka munonga kusinga ki Raj White hati yo Raj White okoshanga niningwa mwen kuna chirombura mu famu bagarka banshomesa bangira nkora watwara empuneza oraze kuchuzinga ochuzinge eina mabere kurigirira amabere ageyine nibyo byane bye kugireta ebye kuzara nteka nkuni ninko no muntu arya ku marketing ekintu cye nguntu ware empunu nagura Raj White eyabe ina mabere 16 nagura Kamburafu eyabe ina mabere 18 nagura Landress na yeke ina mabere 18 Nazareth kandi empire karete empire zinarese nemu az empire eker Raj White kunaji kizaha abantu manya konka ryo buramuwezo mumpu atumanya nkafuna abagenyi abayembiza kureba empunu aharka bwohe ni mangu na hati nyo nambwe ati no ugira ngo TV West nkamba gambera garya mazuma izine ryanje abingi bakankubya rwempunu wakunkuba ndiyokwe izine ryanje bwiro bwinje ndurwempunu abo kuba umuntu kuyabaka omurka bwohe arukuronda empunu na hato bwirobe yakukiramo ohurana bagira ngo tuzo wa zerba rwempunu so rwempunu akarye konka weza nkanye nempunu ati ninyenda kugambira empunu nzine eze zor kureba koka buriya eriye care first class yazo empunu yinazarze eze first class ezo hati nizo wanoreba umuruziriye eze narga kwereka eje inakwereka nte inamazara amazara 22 amazari 18 amazari 18 ageyine ejempunu niyo atezi kiruho ezargire kuriya no wanogireba yetakira impangu ahabo kubegerezaho kuri amazari 18 agenzarire omushije byane biyambarire Kambura fejo nkajibara ama umurundo gwo kubanze kazare byana mwenda nkashika yambiye ntubwe n'ikimanisa amabere 18 aganuga basaga bagatakoresha yagerata ekiyangambire ebyana mwenda kuyabizire hafa ho 10 aho nangwa nanda kujya tashikandi koka nkabamba ndo abo kuba nkabani imanya empuno buyayema na nobwira bwe kuza kuzarraho na time inachereza nkabamba ngizerenta nkabamba ndo mbwene ninyenda kureba ampunejo amazari 18 ogwatandikire kabanza mwenda ogwa kabiri yezare byani 16 inamabera emaberi 18 ntikashati ntikayangambira ngo ntatkandika yabirenze 16 njantoke nangwe surviving byana bikuraho kubyaye byasiyaho obwire buke ebyana bishatu nabyo bigaruka ebyamera bifu umbero bishatu bifu atingira ntkanda hate arbiri hate ndeba yargo erya kurasereho ezare byani 14 erya kurasereho ikazare byani 15 ubwa kurasereho yazari 15 byagere miliyoni ya bimwe yafu na byana byafu na managinga nagira ntoke kandi ebecho mwenu kwenda kufunza ejeje mpuni yanje inani inakwereka customer ndonzereke nagikorera ebyana 10 ebyana 10 biriya nyenda kwereka empune cyenkorire ahamazari 18 ageyine nkagira ntikangireke ubundi ebiyazire byingi na nebiyazire biki nagira ntika emirundi 18 yenzarire katugire ngwe kene zari byani 10 ebyani 10 times emirundi 18 ebyo nebyani igana kinana okuza kwetegereza kumanya empunu okuza kuguza obunagurize kubi on price ya ampererukireyo nemitwaro 8 obwa hato mu covid mbwene katugire ngo average nkabiteka mitwaro 8 mbwene mitwaro 8 wateza mitwaro 8 wateza migana kinana woryo murisa ukarga hampunu miliyoni 14 na ezo miliyoni 14 na hati empunu nkizine na hati empunu ekizireta ero ecyakandi ejempu nemwe ejo nempu nemwe kandi hato munabenyine mukaga ezindi nkaziguza manya hato muntu kandi nkamba takwenda guza mpunu yanjye akargaho timu eri kurgibanda kuyekira kwanje yashanga empunu nemwe ekabe ine byani 16
yakwate byani 10 na mukaga yatezamo imitwari 10 na nyina yayo yampa miliyoni imwe n'eshicweka bajuretire motoka bagipakira bagitwara kubaye mbagipakira nanye nkagira ntukonka weza nti hino mu gunkoze empunu neza are byani 10 na mukaga kuri zari 12 byayangire biva munana mbwenu wezoka arho muntu ori kumanyente ainente ye erazire abana munana mbwenu kare kezare ku empunu omwaka nezarama emirundeje eshatu nango bwiro bwinje nekira kubebiri nekira kuba emirunde ebiri ogwakashatu eshangere kugireta erukwaka kandi ente nameze umwenda mbwenu nyono wakunkonvisinga ente nagwa nzine konka nzine nyine honkente zanje nkitano nzine for security purpose kugira ngo kwakugiye cyatera mba ntonara kaguza koka kandi watu zo business ingendana n'empunu yanjye ahabwo kunzarire byana byinji abo kube wanori sente mwene yetaga itaka ekemu kandi empunu hati wanoreba empune zinyine zona intoto nebyana byazo nempunu nkankaga na munana kuzari inshanjwa abo kuba hati nkati sofa nkaziyezo bwana timpikira kuzibara ninzire kazikura rero mbwe nakubara ngo yakura mwene ezinkure ngo hati zarigire mugiye nempunu nkaga na munana hati empunu nkaga na munana nizirira ekemwe yitaka tinkugiranta tinkugisi hata bwenshi ntakora business umwanya muke eco nkasevinga aryeco eca kandi abantu nibatine empunu ngunizirya munonga empunu nizirya tinkwanga konka zakurya munonga niyo nko wagirota nko wazimanyiza eze zanje kurga kasheshe omukasheshe ninzo omurundi gumwe ubwe nzazirya breakfast nzirya ki ebe bishebe wanoreba greens byona ebe bicori ebinkwinga nkaziretera nkaziteraho ezo niyo breakfast yempunu yanje deni kuzikweza kuterera zanze bashaha kuzarisha munana kuzara umwenda nziretera cyacu nari obwiro bwinji tukabantu kira kuri sa ebikanje byana Euroburu warize kugira ngo mbwinji tukantureba ngo ni saving konka hati nkitwe itwa abo kurugashema hana munonga wakuzambara kosi ni nyingi abo kuba muntu nayemerera hakwereka ngo tine mitwaro 18 toza kutwara motoka yikwende bigiraki ebikanja ebe byana Euroburu warize hata nanye ndeba umwanya gwo kwata emitwaro 18 nkagitwara mbarra kandi kuye ebikanja at least ngura cyacu eshahonke zanje nzireta washanga nyine cyacu aha famu aha bwenshi ntakustokinga emere emere obwinji ni nyerinda oruhumbwe omumere narshe tweta aflatoxins ngo ko kureba abanyakenya ko batubingiso buhunga buriya obwawe burumu oruhumbwe na neze mpunu nico cyumu ube no manyangu ejempunu wagirisiza ahanta harofa wagirisiza ukajyamiza mabi ukagihereza emere eryo inoburofa nari ermoro ruhungo rutwagamba nayo noje kushanga empunezo za rwara nizakurwara ki orukorro omumpunu tuzikugira ki turukwama no shanga empunu full time erya kugira ki erya kukora na munonga ombwana buto so ni cyakiri cyurungi kureka okuretemu oruhumbwe omere yawe rukagira ruta rukazama empunu nzihire muki aha uri kureba nuzo zihaguzire aha bo kuba nkataho strategy empunezi izo barumete nkanta kwenda kuziguza zone nagira ninza kuguma burukwezi nkoreme empunu 3 nzuguze ejo niyo ni oba kwa boki burukwezi nintweka kuyama empunu 3 ezindi kureba ngo nishashura roni yanje ehinkwiha aha bank ni nkora empunu 3 nshashura bank empesente kitori kimwe nishangura akakataka kuwareba hategesha hatinkugiga ezempunu zo zimpira eritake ryo kureba nkahi aha ahi famestan empunu zine challenge ki twino burwire bw'empunu konke cyo mugisho murungi onfamu zanje tinka bureba muga ahabo kuba ni nyerinda munonga nobwano yisha nico wanorebera akakabaza nkakwisomungara disinfectant age kugira ngo twakugezaho kugira ngo tutaho mu famu yita
ubanzo nabe bigere akatabaza ko ninkataburo nabe bigere hatobwenda kuzumu umuryeje ecya kabiri tinkwikiriza mpaya yanje hati ubwira bw'abarukiro no wakwijana shaki okwemesa nkakugira ntezo kandi mesente zezo nkakureka hati tinchitwara mponezo umbantu kishanga ngo umuntu atwara impuni yanje aza kwemesa tikine mugasho kwa tempa ya mitwaro 9 nkagitwaro wawe eize kaferayo narekargaye kayita famu ejiyone okusima kwanje inja kutwara TV West okumpa mu gishogo kananye kabasa kushomesa abagiraki abahingi nimpiga abantu mwena tuzakora abo kubota otakora tagirata tarya kandi ecyo rarebe kintu nikirakusiye sente obe nicyo wagirota icyo wakora iyo barowanye gitaho erizoba aha porogaramu y'ubuhinji n'uburisa ntukusima kugumana utwegitaho burwa kabiri ishaha n'ishatu n'ishweka kusiya shahina hatiya zirba egenemwe ahamponu yaziyatandikire nayo eyatuworeka emuzarire amazara 18 aza kutwaza kubare sente ziyakize twareba emponemwe yamukoreye miliyoni 14 n'emitwaro 20 mwene ntasi yaho noreba ngo ubuzuma imponemwe yani basa kukoreki kandi akatandika n'impunina hataho noteza mu ureba ko ari natunga sente kwihana atandika kutunga impono kuwa kwa wanda kutunga impono program wagireba izurba wamureba akatandika mpora futandika n'impono ezizaburijo ukargari yezo kazari ezindunje za Cambrafu na Raj White niko kine kuba step by step akuba ko futandika mpora wijano yega buri kimwe ucukutambara abantu binje naguruka bahikanakora farm atine bukugu kutandikire nyuma akiba yamara umwaka atempo nizinde miririsa kunga kukuwareba zirba ni uno basa kutandika mpora omyaka mico misho nuza kuboryo murisa wo mutano omukurabira omukuri semponezi wabo inekiroto cyo kuri sempono omuherezo wawe ndi Ivan Tsim nakora na Martin Byamukama nyine Province Akampora producer na beka kwicazo kutebekanisa ebishani ebyo riyo noreba tune naba Ebo Financial Services abantu bateka mu sente mu program yitweji ababino buhereza bwa sente wabanda kubika ninga kweguza roni wanunda kuri sankempo ngo bakweroni no bahikira nda kuri ingorotoche no bahikira na school fees nebindi byona hikira ba Ebo Financial Services nyowe umuherezo wawe ndi Ivan Tsim katureba no rwa kabiro rukwija ishaha nzozumo TV niyemwe bye bye. Obhinji